Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, te serye tayo itaalawas, anapauluan. Hustisya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Awanan ni Papa Miho. Pinanawan na tayo. Heso agsingsingpat ka kumakanayon. Uwan, mama. Katgapo day ta kadagiti tattao at dakas ti panagpuspuso na. Papa, ikarik iti sangwanan ti bangkay mo. Balsak dagiti nang papatay kan ka. Pangasim, iho. Di ka agsao iti kasta. May ama dagiti pulis ti makamu iti amin. Diyak kaya ta maisagmak ka. Si kalangan tinabati kanyak. Siyak lang ang timang sapul iti hustisya. Para kan ni Papa. Gudasak mo't dagiti nang papatay kan kuana. Pangasim, di mo aramidan ti kasta. Agpanunot ka kumay tinasayaat. Diyak kaya ta maisagmak ka, anak ko. Makipagladingit kami tinapasama kiti kapsat ko, Marga. Naranggas da unay. Uwan nga rod manong lito. Nasaya at atao ti asawak. Namapay ana aramid na ti kastoy kan kuana. Husto ka. Naranggas da unay gapoy ti kastong inaramid da. Nupay kasta. Mamati ak nga agibus tumat lang ti kinandakas na. No asino man ti akin aramid iti daytoy. Agbayad danto iti nangina. Umay kanpit. Umanaw tayo nito. Ang mga noon niya pa iti maramid ko iti day tiya Marga. Apay ama ka ungat kayo ngay, boss. Adda ka di kasurun nyo. Pasano? Nagsasao kat kaslakid din adda mo na itipod na napasama kiti asawa na. Anya? Ang mga nupod numit nga adda mo na, boss. Delikado. Saan man ang tilay bagbagam? Kasalo ko delikado, Amer. Oh, ay, kwa, boss. Umay kakit din. Pumanaw tan dito. Siya akong makapagbayag iti dahit nga lugar. Alang nga doon, boss Litong. Intan, kunayo akayat yun ti pumanaw dito eh. Ngamsan kayo mat at tumakder di ta nagtugawan nyo. Anya, kaya't mo ka dita sikat ipangipapasak itinakaro asoron ko, ha? Pit? Ay, sana, boss. Alang, intay nga doon. Pumanaw tayon dito'y balay na Madam Marga. Mama, apay ang adda dito'y itay ni Angkal. Saan la kuman nga imay dagi dyan at tao dito'y balay? Nakipagladingit ni angkal mo. Kan siyempre, kamsat na ti amam. Iso ang natural nga umaymot dito'y. Diyak mo, mama. Ngamkas la agata pa kan kuana. Ang mga nuaddamot pa kainaigan na, itinapasamak ka ni Papa. Anya? Saan ka ni? Nga idi pa'y laeng, kat kayat nang aguman ti daga tayo. Kang runaan ti rancho. Pangasim, di mo ko masawan ti kasta. Awan pa managnag tayo iti kasta nga atap mo. Diyak mo, mama. Ngamdiyak mapilit tiriknak nga agtalagkan kuana. Di mo ko mapagatapan ti ulitag mo, iho. Punasam ti madiariknap kan kuana. Ang mga nukamali ti atap mo. Sapay la kumatakas ta, mama. Gaputa oras nga addam amwag. Diyak amon, noan niya ti maaramid ko kan kuana. Nga oray pa'y kabsat day di, Papa. Anya? Apay ang nagbiit kayo anapan ije balay da Marga, Lito. Simangpot kayo matan. Masurunak ngamin iti day tiya Marga. Anya? Taapay. Iti anya aga po akasuron mo jay tao. Agladladingit na lang arudan. Ang kasta ka pa'y laang. Kasano? Nagsasao kat kaslaan muna no sino tinang patay iti asawa na. Makapasuron. Kat,
Apay, mapaysuan ka kadi. Agpaysungat saan kadi. Sumarding ka man, Linda. Ang mga numalipatak nga agasawa ta, kat anya pa iti maaramid ko ken ka. Anya. Mama, umay kayon. Agawit tayon. Datay ulaan ang tinabati dito Campo Santo. Agawit tayon. Tapno makainan na kayo maten. Nagsasarunod ti puyat yung mama. Diyak kayat mat nga dadakas ang mapasama kada kayo. Bye-bye anak pailaan iho. Kaya't ko pa'y nga ipapas ni Mang Bantay iti danam na ini papang. Di tanton makita iti kaanuman. Naranggas ti tao ang nangaramid kan ko na iti kastoy. Maawatak tirik nang mama. Nasakit para kadataday to'y ang napasamak. Sige. Bantayan tapay nga rod ni Papa. Nga magawid tanton inton madamdama. Amangan ngamin, nukalaat ngagtudo. Sir Lito, adtuyon ti kapiyaw. Agkapi kayon, sir. Amangan ngamin no lumamiis to'y kapiyaw. Idi sumlatan di talamisan, kat panawan na ko niti salas si Mang. Sir, adda ko madamagag numabalen, sir. Anya ka niti damagam. Sige, damagamon, kat panawan na ko ditoy. Sir. Damagag ko ma, no talagang awan amuyaw iti pan nakapapatay ti kabsatyo, sir. Tingay asawa ni Mang Marga. Apay akasta ti damagam. Mabalin ka di ka makibibiyang. Awan ang mo kiti na ita. Ala, panawan na kon. Ang mga nanyapay ti maaramid ko ken ka. Nawartam. Uwan, sir. Panawan kayo nga rudan dito'y salas. Ay abandak tulatan no adapay masapul yaw. Adtuyem ti kanampit. Inyagan kan dito'y harden. Gaputa masadot ka ngamen nga umay iji kusina. Ay abandak tumalaang. Yaman na ka, manang si Mang. Nagsimpot kayo lata kanya. Mauray amuyo ti mading ugali. Katuan bait. Anya ngay nga rod. Talaga kastaa. Mangan kan. Agyaman ak, manang. Apay ka di akay kayat mulak tantiag tungtungpal ka ni Sir Lito. Nga uray among matadakas ti aramid na. Kastamot tandag iti papaaramid na kan ka. Apay, di ka mabutang, Pit. Kung amin manang. Dakkel ti baybayad na kanya. Mala, isardeng tayo na pagsaritaan ti may papan iti dayta. Ang mga numangag na tayo ni Sir Lito. Kat makaungot pa. Ala nga rod. Sige nga rod, mangan kan. Panawan kan dito'y harden. Inakpay iring pas dagiti daduma nga araramidag. Adda kayo matgayam dito'y salas, Madam Linda. Apay, saan kayo kadipay ang makaturog? Rabiin, Madam. Bye-bye anak pay laang dito'y si Mang. Umuna kalatan ang mapan maturog. Siya kung ti makaamo dito'y. Kayat ko pa'y ti makapagpanunot ang naimbag. Uray diyo ibaga, Madam. Amuklatan no anya ti pakariribukan niyo. Pasensya ka no uray si kakat mairamraman si Mang. Talaga ngamin ang mariribukan ak. Gapo iti dakas nga aramid ti asawak. Diyak amon no kasano atub ngarak. Siyak mo't ti dakas no aramid ak ti kasta. Tauray asawa nak. Amok asaan abumdeng amang dangran kanyak. No kontra ak ti aramid na. Maawatan kayo, Madam. Ang sapay la kumaa, tama ka amiris ni Sir Lito, sakbay amala daw ti amin. Day tamot ti kanayon nga idaw-dawat ko itinamarsoa. Di kay agdanag, Madam. Tulungan kayo nga agkararag para iti dayta. Sige nga, Rudan. Intayon maturog.
Amangan no agsakit kayo, no mapuyatan kayo launay, Madam Linda. Amok adito'y abudega ti pangiduldulinan day di papa kadagiti armas na. Masapul ang masapulak dagijay. Tadagijay nga armas ti aramatag. Amang sapul iti hustisya. Para iti day di papa. Papa, ibalas ko tinapasamakan ka. Ibalas ko ti panang papatay dagan ka. Ikarit dayta. Sa anak ng agsardang, aging gasaan ko ang masapulan, tinang pataykan ka. Apay ka di apinaayaban nak dito'y hideout, boss. Adda ka di manin ipaaramid mo kanya. Juan Pete, ibagam ka na iti kakaduam tag sa Canada. Kaya't ko ngay patungpal tinabayagan na planok. Sa kupag tinalawa adaga tinataya na kapsat ko. Lukas ka saro. Sakton ti kalawaan iti dagadi ti lugar tayo. Ngam, boss. Kasanon ni Peter. Sigurado asaan nga umanugot no sakupan nyo ti dagada. Sana na niya tao tilapad iti planok, Pete. No mapasamak ti kasta. Isaron nuyo apatayan tapno awanan makatubang kanag iti planok. Nawatam ka di. Wan, boss. Kasaritak ton dagiti kakaduak. Tapno planuan mi ti rumbeng ama aramid. Sige nga ron. Panawan kan dito'y hideout. Sige, boss. Urayak dito yun dagiti kakaduak. Kat kasaritak pa'y ida. Sumaruno akton, iti mansyon. Anya ti plano yu ita mama. Awanan day di papa. Maikawa ak iti kaawan na. No ita, awan pa'y mapanunot ko iho. Ngamket di, aywanan ta dagiti imbati napakalaglagipan kadata. Nang runa ti rancho, gayan dagiti tarakan nga agduduma adingwan. Wan mama, di kay madanagan. Apaman amalpas ti planok. Tulungan kayon to ang mga ramid iti dayta. Anya a plano ti kayat mo asawan iho. Maamuan yung tumatlaang mama. Ngamno ita. Baybay anda kumapay lang. Kayat ko aplanwan ana imbag. Sakbay nga ipatongpal ko. Am-amo kauna yan anak ko. Iso asapay la kuma. Taday ta a plano. Kat plano para iti pagsayaatan ti biyag mo, anak ko. Uy, sigamot gayam-gayam. Ala, sumurag ka ah. Agyaman nak, gayam. Umay ka. Ala, agtugaw ka. Ita, anya ti gagaram. Apay dinanon nakpayan diti pagigyanak. Amok ang matulungan nak iti kayat kong aramidan, gayam. Kayat kong amin asapulan ti hustisya para kan ni papa. Ha? Matulungan na ka di, Mario, gayam. Anya ti kayat mo nga itulong ko kan kagayam. Sige, ibagam. Basta ka baulak, ipay ko. Gaputa kayat kumutla ang amagunod ti hustisya para iti amam. Amok nga adu ti amum, maipapan iti panakirangat. Kayat ko kumati agpasurukan ka, kan kadagiti kakaduam. Tapno adda mausar ko, apang laban kadakwada. Awan parikot, no kayat mo ti makasursuro. Kasaritak dagiti kakadwak. Isuro da ka, no dayta ti kayat mo. Agyaman at no kasta, gayam. Kaano tayo nga rod amang rugi? Agdalusak man ket di dito silid ti anak ko. Naglukon da dya katulong. Nakarugrugit matlaang dito'y silid na. Nga ura imbagak amasapol adalusan na nga inaldaw. Nagado nga igam. Anya ti pangaramatan na kadagitoy. Diyos ko, lawlawagam ko mati panunot ti anak ko.
Dakasamatan ti mapampanunot na nga aramiden. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Hustisya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.